nangaon. Pero salamat gyapon sa inyong kinabuhi sa pag-provide ni Sir Joaquin. Grabe gift ni akong asawa. Dako kay ngisi abos dunggan ang ngisi ani lipay pag kapel ba nga kanang nakita sa iya bitaw nga malipayon sa iyang adlaw nga tawhan. Bisan lumalabay ang mga butang nga dawat niya pero salamat sa gyapon kay magamit man sa atong kinabuhi. Amen. Salamat po sa Ginoo sa among harvest. Nakabaligya pud mi. Ning aging semana naka 380 pud ko tos man sa post man ko na po mamalit pod nakakuha lagi kong butag na dakong yuta no kay makadako tag kwarta. Pero salamat sa Ginoo sa kaalam ug sa pag-provide sa kanang mao nga mga harvest igsoon. So dita magdugay kay murag ipangkapoy dud mo kayo ba. Murag nag-date yun na sila busay siguro gabi eh. Na alas 12 na uli, no? Okay, Exodus. So niagi nga Domingo nagisgot ta og the Lord si Lord ang ato ang source. When we say source, siya ang tag-iya sa katagbawan, kalipay sa kinabuhi. Nagkaton ta nga sa kinabuhi naadyoy kalisdanan pero naay kaluwasan unya naay katagbawan ihatag sa Ginoo. Na naglearn pud ta nga ang katagbawan igsoon dili makita gyud sa mga butang aning kalibutana. Amen. Na kay uyab, na kay kadate paggahapon, tagaan kag chocolate, tagaan kag buwak, mawala ra na siya mahurot pero ang gugma sa Ginoo mo'y labing magtagbaw sa ato. Amen. Nag-Bible study mi atong Domingo, mo po'y gi-share nako sa John chapter 4 nga ipasabot na sa amoa nga sila nga si Jesus sa Dios makatag nato katagbawan sa kinabuhi. Kontento nga malipayon ba bisag unsay madawat nato natay kalipay nga kanang ang Dios maayo sa atong mga kinabuhi. Amen. Ning kabuntagon padayon ta sa atong pagtuon sa Exodus, ari ta sa chapter 16. Niagi nagbugotbot sila kay way tubig, karon na pod pagkaon na po isgutong-isgutan. Nagbagulbul sila kay wala sila makaon. Mo na nga ang title ning kabuntagon giuluhan siya God is our provider. Don't worry. Tumbalikon, tatanang mo ingon, God is our provider, don't worry. Inay matapat, ayaw o kabalaka. Okay, kay sa Exodus 16, igsoon, taas man eh. Taas damo ni siya nga kanang istorya. Ato lang basahon taman sa verse 3. Ato lang siyang basahon padayon sa pagsugod na sa wali. Nagkasinabot ba ta? Amen. Okay, verse 1, nasa page 73. Exodus 16 verse 1, ang tanang mga Israelita miliya sa Elim ug sa ika-15 nga adlaw sa ikaduhang bulan sukad sila miliya sa Ehipto, miabot sila sa kamingawan dapit sa Sin nga nahimutang sa tunga-tunga sa Elim ug sa Sinai. Dito sa kamingawan nagbugulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Mingon sila, maayo pa hinuon kon gipamatay kami sa Ginoo dito sa Ehipto. Kaya dito, so pagkaon lang kung patay sila, no? Ito na istorya. Tungod lang dito sa kasuko ba? Naman? Kaya dito makakaon kami karne. O ubang pagkaon, kutob sa among gusto. Apan, gidala ninyo kaming tanan, ngani sa kamingawan aron, patyon sa gutom. Akampo tayo igsoon, Ginoo among gipaubos, among kaugalingon, ingon nga dili mi perfecto, makasala mi, maluya, mapukan. Pero ang imong grasya, naghatag na mo pusog, Lord. O imong kaluoy nagsustain namo nga sa kangayan ming sulutan pero imo ming gipalabang o Dios sa kamatayon ning kabuntagon bisan wala diri ang uban ikaw gihapon ang maga-bless ilang kinabuhi Ginoo hinaot tabangan ninyo sila sa ilang mga problema sa kinabuhi nga padayon nga kami mga lagad nimo magkat-on tungod kay ang imong tumong nga giluwas mi nimo dili lang para malangit kundi dili kanang magkat-on sa pagkinabuhi nga sa dili pa mi moabot sa langit. At least, Lord, it is kalibutan. Nag-learn me nga ang among kinabuhi para nimo. O kini para sa among pakigrelasyon diha nimo, Lord. Kay imo amin ning tanan. Ikaw ang rason nga nung naami diri karon. Bless ang imong pagpaminaw sa mga pulong, pagwali. Hinaot nga mabusog me o ang balaang spirito manghatag na mong kalipay sa pagpaminaw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Nasa mutapad nga maadjong buntag. Ayaw kabalaka. Okay, so ang anak, tanang naay anak, mayong amin. Dagadaghan na mo kami, kanang taon-taon pa siguro nga mua. 2031, bitaw. Tugot sa Ginoo. Ang anak, igsoon, walay anak nga nagproblema gyud nga nabalaka, di ba, sa ginaingon nga, way anak nga nabalaka kung unsay iyang pagkaon, unsay iyang isudan, unsay gatas nga iyang imnon, asa na ko gatas, way anak, iging na, no? Nga ginuktok sa kilid ba di nga, mga gabi, nga naman kaas? Problema ko pa, asa atong panggatas sunod buwan ako ba? Nagkatrabaho ba ya mo kurtes?
Grabe yung bata kay na problema man siya nga wala may tayang problema kay naaman ang iyang ginikanan, di ba? So ang point igsoon ba nga sa atong kinabuhi ang kabalaka moabot siya pag malimot akin sa atong amahan sa langit. Kana sa mga tao lagi nga walay relasyon sa Ginoo, nakaila lang ni Kristo, nagsimba lang pero nalimot kung kinsa si Lord sa ilang kinabuhi. Mo na ingon na Matthew 6 nga give us this day our daily bread. Amahan na mo, ng kagamahan, papa na to siya, dili siya nato Ginoo nga dili maduulan, kun dili papa na to siya pag nate pangayoon niya, maminaw siya og muhatag siya igsoon sa atong mga kinabuhi nga atong gikinahanglan. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi karon, sa atong nga pagisgot karon, tudluan tas Ginoo nga dili mabalaka og ayo, naaman ning kabalaka. Mura og kasuko, mura og kahadlok, gasa ni sa Ginoo. Kaya kung di ka mahadlok, magpasagad at kagunit adtong kayo nga init kayo. Di ba? Nay ang kahadlok nimo gigasa sa Ginoo pero ang kaning kahadlok kaayo delikado na sala na ni siya. O kaning sobraang kabalaka igsuon kanang wala na kay pangunahuna sa Ginoo, dili na kamo salig sa Ginoo. Mo nay rason igsuon nga sala na ning gitawag nga kabalakas kinabuhi. Amen. Nang kining gabuntagon ang mga Israelita nagbabutbot na pud sila tungod kay wala sila makaon. Nay kanta nag-ingon nga kanang ginakanta bito nato nga dakilang katapatan. Ingon siya nga, sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na grabe no? Bisag, may panahon ko nung nagkulang-kulang, nilin na kay gamay. Kanang nagkulang kasi Ginoo dili ka matinud-anon sa Ginoo ba. Pero si Lord kanang ang iyang grasya, ang gininhawa, ang kusog, ang pagkaon, ang pag-eskwela nimo dili na tungod nimo kun dili sa grasya na tanan sa Ginoo mga igsoon. Maningon ang chorus, dakila ka o Dios, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Pagkanindot sa saad sa Ginoo mga igsoon nga bisan matapos ang kalibutan, ang gugma sa Ginoo dili matapos sa ato Manang ayaw mo gaguol og mo ka-date paghapon. No? Wa mo ikahatag nga chocolate sa imong hinigugma. Ngano man, di mga tao mong nga gapost ko dito nga guol kay naong kay walay ka-date pag February 14. Nalimot ang mga tao nga naay labaw nga higugma nato nga dili kabiyaan, dili ka pasagdaan nga atong Ginoo. Mao lagi na kay ginahan man jud og naay moingon og good morning, di ba? Naay moingon og musta na ka, naay mo hungit nimo inagka klase ninyo nung magpaniudto ay napaniudto ninyo sa magklase. Pero ang gugma sa Ginoo mga igsoon sa musugot kad sa dili, way pugsanay pero way balibaray ang Ginoo maayo og may gugmaon sa kadadlaw sa tong kinabuhi. Amen. Mo nang ining kabuntago na ay tulo ka pi. Niagi nga semana tulo pila gato to? Tulo ka kay. Karon pod 3 piece. Mo na ko gi 4 piece kay kan taas naman pod. So mo nang 3 pi ra. Tulo ka pi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Una, paagi sa Dios ang tanan. Tanang mingon paagi sa Ginoo ang tanan. Ikaduha igsoon ay paubos kay grasya og kaluoy ra tanan sa Ginoo. Ikatulo nga punto, pamati og ayaw kabalaka. So artas una, unsa gitoy una gani? Paagi sa Dios ang tanan. Ang point ani igsoon si Lord ang nangitag pa nga pamaagi para providean sila ba sa atong kinabuhi pod. Ngano man, ingon ang verse 3 kaganina tanawa ha. Gikumpara sa mga Israelita ang ilang kahimtang sa Ehipto og kahimtang nila karon. Tanawa. Kanawa ning verse 3 nga sa verse 3 lang ta dito. Mingon sila, maayo pa hinuon kon gipamatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. So, mo lagi nang sa pagkaon lang kung patay sila sa Ginoo. Murag tungod sa kasuko na gid ba? Tanawa ha? Kay didto makakaon kami karne ug ubang pagkaon kutob sa among gusto. Sa among gingon igsoon ang ilang kinabuhi sa Ehipto lisod. Pero in terms of pagkaon, why problema? Unli sila didto. Why bayad pero unli sila. So sa to nakita karon gikumpara nila nga, Lord, maayo pag namin dito sa Ehipto kay anli ang nito pagkaon dire, ang ilang pagkaon, ato manibalaan sa pagkaon nila sumaabot mana ra, tanang ingon mana. Kining mana igsoon mo ni sa wafer. Kailan mag-wafer nga biskwit no. Ingana ang lasa sa mana kuno based sa mga scholars. Pero sa tong punto,
Gikumpara sa sa Israelita ang ilang kahimtang sa Egypt ug kahimtang nila karon. Wala sila nasayod hangad sa ni Pastor Hanga sa time nga maayo pang ilang kahimtang sa Egypt katong wala pa sila giulipon sa time pud nga naulipon na sila gipakaon sila sa Ginoo. Gipakaon sila sa Egypt sa time pud nga nakagawa sila sa Egypt ngadto sa dagat nga pula paagi tong tanan sa Ginoo. Yan sa mutapad nga paagi tanan sa Ginoo kay murag wagod na minaw. Paagi tanan sa Ginoo mga igsoon nalimot ang mga Israelita nga instrumento gihapon ang Egypt. Instrumento gihapon sa Ginoo ang Egypt sa ilang pagpakaon bisan lang nagantos sila. Amen. Mo nay problema sa tao nalimot bisag naa sa kahimtang sa kalisod gi-compare nila ilang kinabuhi sa Egypt pero nalimot sila si Lord gihapon ang nag-provide didto. Gigamit lang ang taga-Egypt para makakaon sila. Mo nay mga tao nga walay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Kay mo nigsuon ang problema ang nature mong sa tao, kung kabantay mo, ayun ang asawa, kasagarang mga lalaki ko na basta kaon na isgutan, na mamaot ang batasan sa lalaki basta pagkaon na isgutan ko no. Kabantay mo, na? Pantay rin sa bahay ninyo? Unsay bation sa mga tao nga pagwa na pagkaon? Nakasaway mo sa no? Nagulis imong bana. Nakabantay mo, unsay reaction? Mag-wild no? Nga naman, based sa survey, akong research gabi iba, sa social o psychological studies, ang kagutom kuno moapekto sa utok. Nga naman, pag once nagutmon ang tao, muubos ang blood sugar, daling masuko, irritable o agresibo kuno ang tao. Manay ni term gitawag nga hungry. An ba? Gutom plus angry, mo nang hungry. Mo nay problema kuno sa mga tao. Kita ba di os kabantay mo sa hay na koy kahilang nga ngana nga pagutmon siya murag magmamaoy ang siya ako nga na mong ko. O sa puton ba? Kabantay mo nang asawa na nga kuan basta nay gutom mo na gani ko mo nang mawari na siya kay mabismod ko murag malahi akong batasan ba mawa ang pagka-pastor. Pero di ko naman dito kayo nga magwahal na gyud. Koy sutan. Gabungkal ko ring garden nga wa kagaluto. Di po ko mahingana, grabe. Na po may snack ginagmay adto pero naadyoy kalahian ba? So mo na problema nato man ang magbantay ta kay sa Christian na ta posibleng ingani atong batasan. Nagmata ni mo simban pagka kay sa bahay gani. Katong padong simba sila galasais niya kay ako kay alas 9 pa na ako simba. Pag uli nila wa pa ko nilungag. Wa pa sudan nga giluto nako. So ako ay gitabangan lang tanan ako may Christian. Ibo kang alas 9 pa nang imong simba. Yang anong wa ka galuto ngani kog mamatay me. Ang tubag, grabe ang patay dito di pwede ospital una. Ang gina. May patay dito way ka og pamahawra ingana nga naman. Ingana ang tao ingani ta. Basta gutom na ganisgutan, basta kaon na ganisgutan, way kanon malahi ang atong batasan. Diba? Mo na ingana sa survey po sa Pulse Asia sa research sa Pilipinas, ang ikaduha nga problema sa pamilya kuno kaning pagkaon una, way kwarta. Mga di ba ilalisan sa natong mga minyo na, way kwarta kung ang bana, way trabaho or ni trabaho, isugal ra, iyana ra, iinom ra, di ba may problema, away jud pero ikaduha nga rason nga mag-away ang pamilya kaning way pagkaon kuno. So ato nakita karon digsuon nga maayo ang Ginoo jud. Kana bang bright gid kay siya kay nakit-an gid niya nga kani mga tawhana abi na kuog karon na nga problema pero kani adto palidayaan kaning issues pagkaon igsuon magbagulbol jud ang tao sa wa nay kanon. Ingon siya may pag didto miskuan kay nay sibuyas sa numbers jud nga kuan nay sibuyas nay ahos na ko ni magic sarap didto grabe. Bisag sibuyas ahos ilang gikwinta nga lami kuno kay diri sa pagpakaon nila sa Ginoo puro ra gyud mana, puro ra gyud Skyflex, Skyflex puro wafer ra gyud ang gikaon nila. Pero mabasa nimo igsoon sa New Testament sa time nga wala na ipagkaon ang mga disciple, si Jesus mihangad sa langit og nagpasalamat. Ang mga Israelita pag way pagkaon gibugulbulan si Moises, pero ang mga disciple og si Jesus mihangad sa langit og nagpasalamat sa Ginoo. Mailhan man gyud og kung kinsay tinuod nga Christian basta yung pagkaon na og moampo ba gid di. Ito mga panimalay be tig-ampo bata. Iisang kamot kung di tig-ampo, ayaw na lang kay basig masakpan. Nakasabot ibita si Lord nagpasalamat amang uro. Naman ni mga mag-sign ra. Sorry ba ngayon, anak?
Kumusta ya ka? Bang pabang. O dara man din na mo magkamang-amang pa man. So ang pabangayo sa Ginoo dili sinyas. Salamat ang pasalamat istorya. Munang igsoon kung Christian juga, salamat juga sa ikaw ra usa. Piyong juga. Piyong mga Kyle. Salamat ko sa Ginoo. Pastor, ano ka? Kay kibaw man kang ang imong pagdaon pasalamatan nimo sa Ginoo bahala kung sa ka maot ang sudan nimo ginamos man na tuyo ba na gibusagulan o kasin pasalamat kas Ginoo dili pareha aning mga Israelita nga sige bugol-bul buwat na pud ma sige ra matagutan ano pa babi chicken joy na pud ta nga na grabe oh kami gani sa asawag sige miglikay og dong tabilaran kay unhealthy ng mga pagkaon sa tabilaran mo nang dire gulay-gulay lipay kayo pero tagsa mingawon gud pud og makdo mo na among ganahan natong mga asawa. O ginagmay ra pod kay di mo puta dato ang kada semana tang mamakdo. Manaming lolo na may kwarta. Yasa man nimo sika og makdo kana. Imo nang sayo. Pero ang punto igsoon, amen nakasinabot ba ta? Bato-bato sa langit ang tamaan may bukol. Dapat magpasalamat ta. Mao ito nang gi-practice na ko sa diri og paampo. Balag magkabalintong-balintong na imong pagistorya basta ka nakapasalamat ka sa Ginoo. Wala, ginagmay, Lord, salamat sa pagkaon sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito orang, ano man, importante igsoon nga kung Christian ta, kay bautang magpasalamat sa Ginoo. Ano man, paagi tanan sa Ginoo. Wala ni mo na gihaguan lang, wala ni mo na gihaguan si mong ginikanan. Si Lord ang nangitag pamaagi para makakaon ka igsoon. Bahalag sa pag-ampo ni mo, dili, budaghan sa mas pagpadagan sa pagkaon sa 5 ka bread ug 2 ka isda, at least sukad ka ni adto karon og sa umaabot gi-bless tag-ayo sa Ginoo. Munang dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Ini man tapad be pasalamat sa Ginoo igsoon. Nga naman sama sa karnero muna tag mga karnero ta sa Ginoo mga igsoon. Kaning karnero sa gitudlo ni Pastor Kim, Joseph Kim sa Moaba. Nakurat bug ko kay kaning karnero di ay lugos ka kita sa layo mubuog tiil. So kung mubog tiil lugos ka dagan. Mga pito na nga sila shepherd kay kung gukdon sila og mga hayo, mga lion, mga bear, masaapsan mo sila dayon kay mubo sa tila. Kitikilong gananaw na mo na masapit, makaon jud og lion. Nya kining mga karnero baga man sila balhibo, munang dali sila masabit sa mga kakahuyan. Muna ang shepherd mo di mugay dila kay di man sila kibaw kapantay mo ng kanding. Once nga malibod-libod na di na kibaw mo uli sa kuan ba na unsa man ni pagkakuanahan ningabot mo ko dire magsige nagsagit hangtod kuan sa iya nga magbalantay ingani puta sa Ginoo igsoon kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi matag karnero nga masalaag magkasabit-sabit magkasala-sala igsoon mo nang nagnit tabang sa Ginoo ang punto ba nga paagi tanan sa Ginoo sa atong kinabuhi sa atong kaalam sa pag-eskwela estudyante amen paagi na sa Ginoo. Pastor ka na mga kapit ko, dili na napahagi sa Ginoo. Imo na nang pahagi. So kaning pagkahaon igsoon kaning suoton nimo kaalam, transportation nimo balag dili, brand new imong sakyanan basta kay paagi na sa Ginoo, kusog nimo ang paghigugma, pagpangga, tubig. Nyagi wa di agas dire, pero paagi gyapon sa Ginoo nga nakatubig, instrumento sa panalangin kanilang ang simbahan palang daano ni ubang simbahan baya nga wa agi sponsor. Magsimbahan na sila og kanang ilamras ng kaan. Ana ra jud nya magtukod ra og kanang trapal didto sa gauwan simba sila pero kanit tanawa atong simbahan. Bless kita kay naay joy sponsor sa atoa ba. Men atay mga young professional pod ang asawa silang sir ma'am kamo pod nga nag-provide bisag kulang-kulang mo sa inyong financial. Salamat nga naman paagi ng tanan sa Ginoo igsoon. Amen. Nasa dapat ba nga paagi tanan sa Ginoo kanang ginikanan nimo pastor nimo kanang imong uyab asawa para makatabang nimo kaluwasan nga gikan sa Ginoo ni Jesus Christ gi-provide ng tanan sa Ginoo kay gigugma ta niya pag-ayo paagi tanan sa Ginoo. Amen. Unang ayo hangad sa ni paayo mo kalimot gud nga magpasalamat sa Ginoo kay tanan gyud si Lord ang nangintag pamaagi na. Mo nga na Philippians 4:19 ug ang Dios magsangkap sa tanan natong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Salamat sa Ginoo kay ang tanan kunong atong gikinahanglan magsangkap ang atong Ginoo. Ingon pang Salmo 23:1, ang Ginoo mao akong magbalantay og walay magkulang nako. Dili ihatag ni Lord ang tanan nimong gusto, pero ang imong gikinahanglan ihatag lagi sa Ginoo. Igsoon. Nganuman paagi tanan sa Ginoo. Sama sa Israelita nag-compare sila. May pato sa una. Mao dunay problema sa tao no kay kanang wa kasabot sa panalangin sa Ginoo sa kinabuhi. Magsige compare sa una.
Wa makiti ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi karon. Mo nang hinaot igsoon sa tanang pamaagi sa tanang sitwasyon kay bawtang magpasalamat sa Ginoo. Ano man sa ganito, paagi tanan sa Dios. Artes kadawang punto, paubos. Tanang mingon paubos. Kay grasya og kaluoy ra tanan sa Ginoo. Ngano man tanawan ning verse 8, di to basahon tanan kay malangan man ta. Atong fokusan ning verse 8 igsoon, tanawan ni ha. Sa Exodus chapter 16. Unsa may gingon sa verse 8? Nabasahon. Unya, miingon si Moises, ang Ginoo maoy muhatag kaninyong karne sa gabi. Provide na gyud. Sa buntag hatagan kamo niyag pan, sumala sa inyong gikinahanglan. Kay nabati niya nga kamo nagbagulbol paghayo batok kaniya. Kay kinsa man kami nga inyong gibagulbulan, ang inyong gibagulbulan dili kami kundili ang Ginoo. Grabe no sa panahon din nga magbagulbul ta si dili di atong mama atong gibagulbulan mga anak. Asa naman ka Kyle? Okay, dili si pastor ang imong giaway kun dili ang Ginoo mga isang punto ba nga bisag nagreklamo sila mga igsoon, ano man nagreklamo sila kay wa kuno sila pagkaon, wala sila kanon igsoon pero wala gid sila imong masabtan ba nga wala sila silutis Ginoo. Amen. Gihatagan gipon sila og mana, pan, wafer, gitagaan sila og karne sa Ginoo para lang gyud makakaon sila. Kung ikaw ang Ginoo be, kung ngani imong anak kate, sige bagulbol nimo kay sige reklamo sa sudan. Unsa may imong kuan? Ni si Pastor Bong, na kaon anak. Pa, di ko kana gulay. Ayaw kaon. Pagigutom na ko pa oy. Kaon na diha. Pa, di ko kana lagi gulay. Ayaw kaon. Pero nga na ba? Ano naman, kini mga tahanan, sige reklamo, sige pagulbol sa Ginoo kay sa daang mga kuan baya survey sa ilang kinabuhi gipamatay ang mga tawo nga reklamador, gipampaak sila mga bitid tungod sa ilang pagreklamo. Diha na to makita igsuon ang grasya ug kaluoy sa Ginoo. Mo ni among gi-discipleship pag niaging Sunday. Taga 1,000 to nakahinumdum pa. Pastor, kaning grasya ug kaluoy. Ano man unsa man ning grasya gani? Ang grasya, igsoon dili lang ni siya panalangin natong madawat, kung dili ang grasya, dili ta angayang hatagan sa Ginoo aning panalangin og kaluwasan pero gihatag niya sa ato. Ang ano ta ngayon hatagan ngano man makasasala ta. Pero gihatag ni Lord sa ato. Artas kaluoy, kaning kaluoy or mercy, angayan tang silutan sa impierno, angayan tang patyon sa Manila pero wa gihatag sa Ginoo. Grabe ang gikinahanglan nga masabtan sa mga Israelita nga dapat silang magpaupos ngano man dili sila angayang tagaan kay reklamador sila pero gitagaan sila pagkaon sa Ginoo. Amen. Unya sa sunod lain nga bahin ang kaluoy sa Ginoo angayan silang silutan untas kamatayon kag reklamador sila pero wala sila patya sa Ginoo. Diha na to makita nga dapat magpaubos ning mga tawhana. Amen. Sa atong kinabuhi po digsoon dapat ang magpaubos sa Ginoo nga Lord. Salamat sa imong grasya o kaluoy sa tamon. Ingon si David. Ato? Psalms 23 verse 6. Mercy and goodness will follow me all the days of my life. Dili blessing ang musunod ni David. Pero ang kaluoy o grasya sa Ginoo mag-uban ni David nganuman nakapanapaw man siya ni Bathsheba. Nasabtan niya nga bisag makasasala siya, wala siya patya sa Ginoo, bisag dili siya angayang mabuhi, pero gigrasyahan sa Ginoo mga igsoon. Muna sa atong kinabuhi mga igsoon, ayaw sige panghinambo utubangan sa Dios pratong atong tax collector ay Pariseo nga Lord, salamat kay di ko parihan niya nga himaye. Sige kung hatag sa ako ikanapulo, sige kung simba nimo, pero ang tax collector nagdukduk siya kasing-kasing Lord pasaylo ako kay makasasala ko atubangan sa imo. Amen. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi, dapat kitang magpaubos sa Ginoo bisag sige tagreklamo, sige tagbagulbol. Bisa na ko God magreklamo man ko. Kanang Bible reading na mo sa una nga dapat tulok ka buwan mahuman mo ng Genesis padung Revelation. Kung matag ko alas 3, mata ang asawa, matapog ko kay mamainit ko magbasa na ko pila ka chapters. Na dili na ko maka-enjoy sa mong paglaag-laag, basag Bible pila ka kuan mahuman no dapat usa ka semana duha ka libro Genesis Exodus imo kaya nimo na. Abis pastor, simbahaw na ka pastor, dili man kapoy oy. Di na ko kapukos og basa kay paspasanay. Pinaspasay. Bisag karon gani tulo ka chapter among basahon, among i-record. Genesis chapter 1, and the Lord said, mapyaok na kag binasa unya napay usa ka chapter nga imong i-devotional, imong ipasa didto. Say magreklamo ko taasa man ning verse.
Sa mayumnuman ko ba nga, ay salamat sa Ginoo. Kay Christian ka, di ka magreklamo. Imo ni obligasyon kay pastor ka, bitaw. Salamat Lord. Na ako'y mawali nga na, bitaw. Deklamador ba pug ko, pero manunaan ako ba nga gigrasyahan ko, gikaloyan na pug ko sa Ginoo. Munang manimbat ka sa Ginoo nga naman, kung wapay kaluoy sa Ginoo, daghan ang nangamatay na to. Sa panahon nga magpakasata, pwede dapat yun sa Ginoo. Unaan kaluoy niya. Nya sa panahon nga nitag kanang grasya, gitagaan ta na bisag dita angayan kay makasasala ta. Mo na ingon sa akong asawa, kitang tanan distin. Unsa nang distin kitang tanan dapat untang maimpirno kay kitang tanan nakasala pero wa nagitugot sa Ginoo nga naman tungod sa iya ang kaluoy ug grasya sa atoa. Mo nang dapat tang magpasalamat dita magkapoy-kapoy mo simbas Ginoo. Amen. Dapat sayo kang mato ginagsabado, sayo kang mata bahalag kapoy, bahalag murag klase. Salamat ka kay nakamata pa ka. Batong ingon ni Sel, si Kyle, wa ka mata pastor. Hoy, wa ka mata. Mukulbaan po ta ana, dugay na mata. Salamat ka sa Ginoo kay hindi beta nang tao makamata pag ginagbuntag. Nagpukaw to, gagtikig na. Nang salamat sa Ginoo kay nakamata pa ta. Amen. Kasi mo tapat sa pasalamat sa Ginoo. Paubos sa Ginoo igsuon kay pwede tang patyon sa Ginoo bisan og kanang nakasakap sa gamay. Gusto ba sa gamay? Si David gini tong devotional ko. Giihap pa ni David tong mga katawhan niya patay. Tulo na kasilot. Ko grabe man ni Lord. Gamay ra kayong sala yang nabuhat pero nganong silutan man dito yang gingarian. Mao lagi na magamay og dako pareharang ta sala sa atubangan sa Ginoo dili maningon nga Lord. Dapat siyang maimpirno kay nakapatay siya. Ako nang libak ra mong kulor parabihan na pug kayo dili. No, doon na sa bata pa, no. Nakasaka, bisa gamay mong sala, maimpirno ka, pero salamat sa grasya o kaluoy sa Ginoo mo nang hinaot, igsoon, bahalag, kapoy, mamatay, nagkadibinggo, no? Kay, nulog, giskwila pa si Alew niya, giskwila pa ng uban, nagsabado, napay project, kinamata sa yung buntag. Domingo na po, simba na po ta, may naman ang pastor, napay hapon na po, may na po ta nagkahapon na pastor, sayang po na itong alawa. Pwede nga na itong unhona, pero salamat sa Ginoo kay grasya o kaluoy tanan sa Dios igsoon. Amen. Ikatulo nga punto mahuman ta. Dali ta mahuman na giron. Kay di ba? Ingon ang Hebreo 4:16, last nga verse chapter kadawang punto. Busa dili kita magpanuko or magduha-duha sa pagduol sa trono sa Dios. Diin anaa ang grasya diha madawat nato ang kaluoy o grasya nga atong gikinahanglan. Ingon ni si Lord nga di kuno ta mahadlok pagduol sa simbahan nga naman naa ang kaluoy ug panalangin sa Ginoo sa ato sa kada adlaw. Men ayo kahadlok sa Ginoo. Nakasala man ga pangay pasaylo nga naman maluluyon o gracious si Lord sa atong kinabuhi. Amen. Katulong punto igsoon mahumanta pamati ug ayaw kabalaka. Ano si mutapad pamati ug ayaw kabalaka. Nga naman sa verse, aritas dito sa verse 1 igsoon, verse 27 hangtod 30. Verse 27 hangtod 30. Yun ang verse 27, sa pagka ikapitong adlaw, may pipila ka tawo nga migula aron pagpangitag makakaon apan wala sila nakitaan. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, hangtod kanus-a kamo magpadayon pagsupak sa akong mga sugo ug mga balaod. Hinumdumin ninyo nga ako ang Ginoo ang naghatag kaninyo sa adlaw sa pahulay. Tungod niini sa ikanom nga adlaw hatagan ko kamo pagkaon nga igo sa ikaduha ka adlaw. Sa ikapitong adlaw nga ang sa ikapitong adlaw ang matag usa kaninyo kinahanglan nga magpabilin sa dapit nga iyang gihimut-himutangan. Ayaw kamo pabiya sa inyong balay. Verse 30, busa sa ikapitong adlaw wala mo trabaho ang mga tawo. Aning tayma mga igsoon, gisugo sila sa Ginoo nga dili mabalaka og mamati nganuman. Gisugo sila sa Ginoo nga kada adlaw gikan sa Lunes hangtod Sabado hangtod Biyernes sa usa ka adlaw igo lang ilang pagkaon, butang mag-uwan di sugmana og karne no. Kuyawan ilang pagkaon no kay mag-uwan ato kay tubig ra may muwan, ila kay pagkaon. Grabe ni milagro sa una unya, kada adlaw dapat ang ilang tigumon sa ilang balay paigo ra silang pamilya. Sinabot batat, tapos na to, butang na to og si Ma'am Priscilla, silang tulo na palang daan. Magtigom sila tagtulo para pamahaw, paniudtog, panihapon, para anang adlaw ra jud di sila magtigom para ugma. Nganuman, ingon ang Bible ganina, na ay usa ka tawo minggawas jud.
Wala na sila makuha nga naman, igo raman kanang kada adlaw sa kada adlaw ba silang kinabuhi. Na Sabado ang gisugo sa Ginoo magtigo mo og Sabado og para Domingo. Kay para nagka-Domingo dili na muhatag si Lord og pagkaon. Na may usa ka kini mga badungon ni sila. Kuto pag Sabado kuro ta siguro ilang pagkaon kay gasalig sila nga tuo maganang Ginoo mo provide gina siya kay may gugmaon paggawas sa mga tawhana wala sila nakit-an nga pagkaon. Yun naman ang sugo sa Ginoo ang gusto ni Lord nga mabalaan silang kinabuhi musalig sa iya ang pulong og dili mabalaka. Kaya ang gusto ni Lord nagka-Domingo anang ikapitong adlaw musimba sila sa Ginoo. Muna problema nato di ba usahay? Di ta kasimbag Domingo kay manguha tag pagkaon ni nagka-Domingo kay mabalaka ta og basig di mo provide si Lord. Munang sa atong kinabuhi sama sa Israelita gitudluan ta sa Ginoo nga dili magbalaka sa sunod nga mga adlaw. Yes, natay concern. Lahi maning ma-concern man jud ka nga unsay akong ipagkaon sa anak sunod nga buwan. Natay ingana pero kani mga tawo na balaka naman jud munang mugawa sila inagka Sabado, nagka-Domingo mugawa sila nya magtigom sila daghan kay pagkaon ni nagka-Lunes. Kay abi nila og di na pod mo provide si Lord pagkaugma. Tanawa ra god. Nagtigom sila Lunes no. Gidublin na para Miyerkules, taman Miyerkules nihan kay kasi hindi unyag di mo uwan ang Ginoo. Wa sila'y salig sa Ginoo igsoon namin. Mo nagatigom sila daghan pagkaugma nung sa ingon Bible, nadugta ang ilang mga pagkaon. Grabe, kay nga naman mo provide lagi si Lord sa kada adlaw silang kinabuhi. Nabali ang sitwasyon. Pagka Sabado, nagtigom mo sila daghan kay basig di na provide si Lord. Nagtigom sila pero lang gihurot. Pagka Domingo nagsuroy-suroy sila. Wala na pagkaon. Nga naman gitudluan sila sa Ginoo nga musalig niya sa kada adlaw silang kinabuhi. Dapat silang makapahulay igsuon mo nang sa atong kinabuhi gitudluan sa Ginoo nga kada Domingo or naadyoy adlaw sa atong kinabuhi nga dapat gid kang magpahulay. Amen. Pero ayaw po nang taas kay nga pahulay. Lahi naman ang magpahulay ka sa adong Domingo di na ka mo pahulay sa Ginoo igsoon kundi gusto ni Lord nga musalig ta niya nga sa kada adlaw mo provide si Lord sa atong mga kinabuhi. Nga naman ingon ang Mateo 6 mo na siya common kaayo nga verse nga hisugutan kabahin og kanang dili mabalakas kinabuhi. Atong ablihan be sa tanan kita tanan maabli sa Bible igsoon kung makabasa pa ka atong ablihan. Mateo 6 kuan man ni sikat nga ni verse man ni gikan sa Dias 24 ta una. Mateo 6 artes 26 kuno una be. 26 hangtod sa 27. Unsa may gingon sa pulong sa Ginoo tan-awa ang mga langgam wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit dili ba mas bililhon pakman kamo kaysa langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. So ang point ani igsuon ang context mo gud ani dili gusto ni Lord nga ang hari nato kwarta o ang Ginoo. Dili pwede nga i-serve nimo ang kwarta, i-serve po nimo ang Ginoo, dapat usara jud. Ang kwarta gikinahanglan sa atong kinabuhi, pero ayaw himuang mabuhi lagi ka tungod lang sa kwarta. Atong hinumduman nga si Lord di magbuhi nimo kay bisan ang kwarta pamaagi ra na sa Ginoo para mabuhi ta. Amen. Nagitudluan ta sa Ginoo ani nga bersikulo nga bililhon ta, pinangga ta sa Ginoo bakay kana mga langgam gani uta kay bawo pila ka adlaw mamatay sila. Pero wapoy gatigom nila, way gatrabaho, pero giprovidean sila sa Ginoo. How much more kung magtrabaho ta, maningkamot ta, magtanom ta og mga kuan, kay bisan kami God. Di pwede nga by faith ang pastor. May moingon nga ay na mo trabaho, ay na mo pagkuan-kuan diha focus ra sa kuan kay si Lord mag-provide nimo. Saan naman naron og di man tanan jud ana kani uban jud nga sponsored sila tanan financially sponsored sila sa usa ka organisasyon. Ini mo gani kay by tanan by faith jud ni. Pero mo nang bisan ako maningkamot kung wa ko'y trabaho sa ako ang wa ko'y matahibong trabaho sa uban, mo nang maggulay ko na ko'y mga pamaagi para makakwarta mi ang asawa gani o. Trabaho pud siya nga naman igsoon sa atong kinabuhi. Pinangga ta sa Ginoo, pinangga ni ang langgam nga wa trabaho, how much more kita. Kung natay buhato, naa jud tay anihon sa atong kinabuhi igsoon. Ang point sa Ginoo ba nga ayaw sige ka balaka sa ugma. Kanang sige ka gunahuna ba nga wala kay
time sa imong pamilya, wala kay time sa pagpalandong sa pulong sa Ginoo, sige na kauno na og kwarta. Ngano man, sige kuno nag kwarta, ang pagigugma sa kwarta ben na kwarta. Sige kagunahuna ni money. Min si money na minyo na nas money. Minyo na nang jingki. Apa mo tanan mura lagi luya mo ba? Ang punto igsoon sa tong kinabuhi sama sa Israelita, sige sila tigom og pagkaon, panic buying ba? Panic buying kay naay virus. Hurot tanang pag-COVID, hurot oy, apel ag alcohol giinom. Ngi namatay. Naman naratol sa virus. Kay dili enough kun ang face shield, ang face mask mo nang giinom alcohol para ang virus sa sud mamatay pod. Ano man tungod sa kabalaka, dagan kinamatay aning sigig kabalaka, way makadugang sa kinabuhi sa sigig kabalaka. Ang gusto ni Lord nga mosalig ta niya, gusto ni Lord nga magpahulay ta sa iyang presensya nga sa sunod nga ugma, sa sunod nga tuition fee nimo, si Lord mag-provide sa atong kinabuhi. Nga naman, ang gusto ni Lord sa verse 31, aning Matthew 6, atong basahon ko na be. Verse 31, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Salamat sa Ginoo. Ang mga dili Christian nagsigunahuna aning pagkaon, tubig ug suoton. Usap ang Ginoo. Wahi na si Lord. Pero kita nga mga Christian, unahon na taong Ginoo kinasayod ta nga providean ta sa Ginoo aning mga butanga. Ang mga tawo mo aning panahon na igsoon, feel nila malipayon sila og naa sila kinabuhi basta daghan sila pagkaon, daghan sila og tubig og daghan sila sinina. Kini mga tawhana mo may issue nila pag naa kay daghang sinina, kada adlaw ka bagong sinina mga piskayon imong sinina, feel nila dato sila, malipayon sila, okay sila silang kinabuhi. Pero wala na ning mga butanga mo nang maratol sila, wala na koy laing sinina, wala na koy pangrampa sa simbahan, wala na koy ngani. Puro porma ray naa ba, puro pagkaon, importante pagkaon, dapat natin pagkaon natin tubig. Wa nila masabtan igsuon nga pati ang mga sigig kaon daghan kay nga sakit ug nga matay. Kay sige ra gunahon nas pagkaon, di ba? Pero ang tao igsuon nga mga Kristyan dili kayo masigig kabalaka sa mga panginahanglanon kun dili naay pagsalig sa Ginoo nga Lord, unahon kanako Ginoo. Muhatag ko sa akong kanapulo, Lord, kinasayod kong ikaw ang naghatag niini ug maghatag pinis umaabot sa akong kinabuhi. Bahalag datuon ko nimo or di, Lord, basta kay buhatag ko nimo kay kung wala ka dili mi maka-provide sa among gikinahanglan. Amen. Nasama igsuon sa mga Israelita, wala sila kaalagad o kasimba sa Ginoo. Ano man, sige sila gunahuna sa ilang imnon o ilang kanon. Kuyawan no, kung si Moises, kung ako pa nagpastor tong panahon na si Moises, maglabad po na kung di man kag milyon kundi mga tawhana. Imbis nga magpasalamat sa Ginoo, pero okay ang panahon, Lord, salamat, magsimba sila sa Ginoo. Salamat sa Dios sa mga panalangin, pagawa sa kuan, pero wala na po'y tubig ug kanon, magbugot-but na. Saning tamaa, wa ko kasabot. Nga bitaw, magbagot-but na. Di na tiwason kay bastos na tong tumoy. Gusto ko mukaon, di ko katulon, alahi to di ay. Ba? Sa tong kinabuhi, igsoon, ayaw, gyud nang himuan ng pagbugulbol sa kasing-kasing sa kinabuhi, pahulay sa Ginoo, kung di na mo kaya, ayaw na sige kung hauna, kaya di man tanang butang kontrolado nato. Amen? Di na to kontrolado ang tanang mga pangitabo. Lord, asa mo kay kanon nag-COVID, na napoy bagong virus, Lord, unsa man nako, Lord, wala koy pagkaon. Ayaw no na ang tanang mabuhat nimo, kung kontrolado nimo buhata, pero dili na isalig ng tanan sa Ginoo. Pahulay pod sa Ginoo. Lord, ikaw na bahala. Musimba ko nimo, maayo akong mama or di, simba ko nimo, Lord, kay maayo ka. Ikaw na mag-provide sa kinahanglan sa umabot sa kinabuhi. Amen? So sa papakan si Lord Bay, mahumantan. Ingon ang John chapter 6, 32 to 35. Last two verse, mahumanta igsoon. Sa'yo pamampod, alas 10 media pa. John chapter 6, 32 hangtod sa 35. Nana, page 129 sa New Testament. John chapter 6 verse 32. Atong basahon, si Jesus miingon, sultian ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan maong naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan.
Sila miingon kaniya, Sir, atagi kami kanunay ni ining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Hangad sa ni pastor. Aning panahon na ilang gidiscuss igsuon ang kinabuhi ni Moises sa una. Gituwan sa mga Hudiyo nga si Moises kuno nag-provide nila og pan. Grabe no, instrumento ra magud si Moises. Mura bag sa ato nga mao ray gigamit sa Ginoo mo ni simbahon. Rani Moises ilang gisimba si Moises nga gigamit ra instrumento. Na sa ato kung gigamit ra kang instrumento dili ka dapat simbahon. Si Pedro gani. Ingon si Pedro gihingluhod si Cornelius niya. Ingon si Pedro ayaw kong simbaha. Kay para kung alagad nimo atong simbahon ang atong Ginoo. Si John pod ngadto sa vision niya sa langit, ingon mingluhod siya sa anghel, ingon ang anghel ayaw kong simbaha ang atong Ginoong Hesus. Mo na igsoon ang punto ani nga dili si Moises ang nag-provide kuno nila kun dili si Lord ang nag-provide nilang pan. Kay sa mga Hudiyo ang ilaang source of kinabuhi pan ato kay bugas man ning atuwa mga Pinoy, di ba? Kung way bugas di ta Pinoy. Si Papa bito sa Papa namos mahayag. Diet siya, way bugas-bugas, sudan ra. Maluya mo jud siya way bugas. Iwa mo jud maadi man jud ta mga foreigner. Unta man og bread ra, mga anak ra. So isuway pa sa asawa nga ni panihapon pero ang punto ba nga wagod siya kantos, kaon siya pan kanang luto ra ginagmay kay ang para nato mga Pinoy ang source atong kinabuhi bugas. Di ba? Kamantay mo pasaway bugas, way lami ning pagka Pinoy, samot sa manginasal, grabe. Oh, bugas mo diha, bugas. Pero ang punto mga igsoon, bakit ni sila mabuhi kuno sila pag naa sila'y pan, naa sila'y our daily bread, naa sila'y malunggay pandesal, may init pa, tag-gis ang bumunay kinabuhi nila. Pero ingos Jesus, kanang pan nga inyong kanon kada adlaw, temporary rana, kinabuhi rana diri sa kalibutan. Pero naay pan nga gipadala sa Ginoo gikan sa langit nga naghatag siyang kinabuhi nga mo si Jesus Christ nga pagmutuo mo niya makabaton mo og kinabuhing walay katapusan. Sa atong simbahan kaniadto ang pan, ang lawas ni Kristo atong kanon para mahatag kinabuhi kuno. Para magpasaylo og mahatag kinabuhi dili na kanon. Ibutang na to 10,000 ka simba ang mahitabo sa kada adlaw kuno sa usa ka semana. 10,000 ka simba. Unya kanang pan atong kanon inagkalawat nato ato nang mo kuno nabaghatag nato kapasayloan og kinabuhi dili na mao. Dili giliteral ang pagpakaon sa pan kun dili simbolo lang. Mo nang naabitoy wa pa ta kahimo mangud ani naatay si tawag ka nakid kanang kaon tag bread ug wine. O communion mo na itong himuon unta dapat pagpahinumdum na sa Ginoo nga dili literal body ni Jesus kundi pagpahinumdum lang nga ang iya ang kaning bread nagpa-remind sa iya ang nagsimbolo sa iyang lawas nga gilansang sa krus ug ang dugo mo nagpasaylo sa atong mga sala igsuon. Dili siya literal kundi dili simbolo lang. Mo nang sa atong kinabuhi igsoon panganduya si Jesus atong kinabuhi sa kanunay ayaw pangandoy sa ubang pan. Di ba pinaging Domingo siya ang tubig maghatag katagbawan. Karon siya ang pan nga maghatag tinuod nga kinabuhi sa atoa. Unsa may mga pan nga atong ginakaon sa atong kinabuhi kanunay? Di nang pan nga nasa wana bikire di na mao nga pan symbolically spiritually nato ginakaon nato ginapasulod sa atong lawas mga para nato makabusog kuno. Kaning social media. Cellphone, di ba? Mabuhi ta og cellphone bisag nakasaksak, malubat na, saksak gyapon para lang malipay man ta. Mabusog man taning social media, sige tagkuan, sige tagpatubang sa cellphone, sige tagkatubang sa TV, sige tagkatubang og mga marites, di ba? Makabusog ni marites. Mo ni mga pan nga gapunay ginaapas sa mga tao kaning mga kaulag, kaning kahilayan, mo ni mga pan nga abi nila maghatag kinabuhi pero si Jesus ra di ay. Mo nang ingon ang Isaiah 55 last verse mahumanta. Isaiah 55 nagdasig si Isaiah sa mga katawan aning panahon na tungod kay hangol kayo sila aning mga gituuhan nilang pagkaon nga maghatag kanang kinabuhi igsuon. Pero gituduan sila ni Isaiah nga unsa ang tinuod nga pan nga atong kanon sa kada adlaw. Ingon Isaiah 55 verse 1 hangtod sa 2, page 758 sa Old Testament. Nana. Saha minom sa tubig.
Tumbasahon ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta ngari palit og kaon. Palit kamog bino o gatas nga walay bayad. Nganong nga man ganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon o nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako og makakaon kamog maayong pagkaon og matagbaw kamo. Dagan sa mga tao nga kanang gibaliwala ang Bible. No? Ingon ang survey ingon si Vice Ganda nangutana siya unsa ang pinaka best selling book sa tibuok kalibutan. Nasod siya sa Guinness Book of World Record. Ingon ang contestant Noli Mitanghire. Na siya. Pero kami duha na kay Bauming unsa ang best selling book sa tibuok kalibutan which is Bible. Mag-search mo ang pinakadaghang libro nga napalit kining Bible igsuon. Kuyawa no? Abi ni mo kaning mga novel nga ginabasa nato sa una nga tagpiso ang abang, mga high school pa ko. Mga classmate mag-abang og tagpiso sa iyang among classmate kay magbasa aning novel, kilig kay sila nga magbasa. Muna ingon si Aisan nga ano magpalit man mo, why problema mamalit og cellphone. Kay kung gamito nimo na pang-eskwela, why problema, di ba? Samot naghatagan kag tablet, nga bitaw, hatagan kag cellphone or tablet, why problema na kung gamito nimo sa insakto. Rani o tablet. Salamat sa Diyos. Why problema na, pero ano yung mga tao kasi apas, kung na-updated nga iPhone, kung si pinaka-updated nga iPhone, mo palit sila, balag magkautang-utang, para lang panghinambog, kay feel nila, dato sila, okay sila, dawaton sila sa mga tao, kung nasa bagong cellphone, bagong sapatos, purma kay nga mga suot, pero dili makabusog. Pila kaadlaw na sapatos nimo, matagad pa ba din na? Di na, kanang cellphone nimo na napoy laing update, mag-apas na po kaglain. Napakay utang 50 mil, napakay abson 100,000 kay upgrade mo po ang iPhone. Wala mga tao sayang kayo sa Isaya, sayang kaayo. Nganong maghago man mo ng mga butang mo sige mo kaog pan aning kalibutan nga di makabusog. Mo na ingon siya pamati. Ngano man Bible may basahon kani may pamation. Amen. Kani ang gikinahanglan sa tao mo nang daghang mga tao karon nga malibog ko basta Bible, di siya mo palit. Man ang encourage mo na ko palit og inyong kagulingong Bible. O na may cellphone hinuon, pero lahi na yung inganing Bible. Kay, kasi magsalig mo ba? O, butang na to, nga na po'y pandemya, naway mga kurente. Magsalig mo sa inyong audio Bible. Man ang naamoy ingani, kay para maswito mo, og na'y pangutana. Kaya naman, ano man, igsoon mo na tinuod nga makatagbaw sa atong kinabuhi, kaning pulong sa Ginoo. Para sa mga tinuod nga Kristohanon, Bible di pinaka-importante. Pero sa mga dili Christian, ang ilang importante, mga butang aning kalibutan. I hope and I pray sa tong kinabuhi, masabtan nato igsuon nga pinaka-importante ang pulong sa Ginoo. Ingon si Joel o si Amos, moabot ang panahon nga mag-ilog ang mga tao sa Bible, nga naman moabot ang time nga ang tibuok Bible pangsunugo na inabot sa tribulation. Mga tao nga maggisi sa Bible, magtago sa Bible nga naman ang Bible ano panahon na importante kay sa mga Kristohanon. Ang paabton pa nimo nga mag-ilog kay sa China gani memorize nila ang Bible, ang New Testament tungod kay ilang basahon, memorizeon kanunay nga naman bawal sa ilaa ang pagkuan. Ay si Pastor Roldan, dito si sawa titise. May bisita dire sa pag-Merkules kay nasa sa nag-ministry sa Vietnam. Dito pag masakpan kang nay Bible prisuhon ka, pwedeng patyo ning anak. Kunang sila tago silang nagsimba po dito, pero grabe isuga ning pastora. Kay ato siya nagpastor sa mga lugar nga dili dawaton ang Christian ba. Kita gani diri libre ta diri makabasa, makakuanta, pero dito wala gyud. Iso kay panang grabe ang panalangin sa Ginoo sa kinabuhi ba nga. Ang point nako ba nga sa ubang mga nasod in town nagtago silang nagsimba og nagbasag Bible kita libre kayo. Manang para puta. Okay ra kay umpoy sila ta ba? Pero gidasig mo nako igsuon nga dili lang ako magbasa kitang tanan gyud basa ta kay daghang mga tawo nga daling mailad ang Bible pod grabing makabag-o sa atong kinabuhi mo ni pinakanindot nga basahon nimo kay mabago imong kinabuhi basta naa tanan diri sa pulong sa Ginoo nga naman si Lord ang provider nato. Amen. Provider sa atong kaayuhan, healing sa kasing-kasing, sa pagkaulipon sa sala, giprovidean tanan sa Ginoo pinagi sa iyang pulong. Amen.
Munang ayaw, nag-need ka og paghigugmas kinabuhi. Ayaw lang, pangitaang sa February 14, ay gugma nimo pulong sa Ginoo. Nag-need ka og kanang counseling, healing sa imong kasing-kasing na ang pulong sa Ginoo. Amen. Mo ni maghatag nimo katagbawan ug kaiwan sa kinabuhi. Magampo ta. Atong iduko atong ulo igsoon piyong ta mga mata. Ginoo, salamat Lord sa mga pulong imong gihatag ning kabuntagon. Tinuod gayud Ginoo nga kaming tao sama sa mga Israelita di gustong mamatay, gustong mabuhi Lord mo nang nag-need mi og tubig, pagkaon. Tinuod nga kung kay wala ning mga butanga, murag wa may kalipay sa kinabuhi Lord. Pasaylo ami sa daghang mga panahon nga magsige mi bagulbol. Kay ang gusto namo mooy matuman. Pero salamat kay Ginoo nga gitudloan mi nimo nga nay mga panahon nga wala mi amis kami ngawan Lord. Walang-wala ni Ginoo kay gitudloan mi nimo mosalig diha nimo. Ang pagampo sa mga naningkamot nga mga ginikanan pag-sustain sa gikinahanglan sa mga anak, provide sila baya Lord ang ilang kahago, ang ilang paghilak, ang ilang pag-antos. Bisan sa mga anak nga nag-eskwela dili unta masayang Lord ang ilang pagpaningkamot. Dili sila ma-impluwensyahan sa mga barkada nga mga makadala nila sa Ginoo kalaglagan o kadisgrasyahan. Tagay sila kaalam, wisdom Lord nga mulikay sa mga pagpakasala. O ginaot Lord nga kami mabutang na mo sa among kasing-kasing nga unsa kadilihon ang imong mga pulong Ginoo. Unsa ka importante ang imong mga pulong sa among kinabuhi. Kining Bible Lord, dili lang ni pulong nga gisulat lang murag libro para sa uban maghatag og kaalam, dili kay ang Bible Lord sabta namo nga mo ni kinabuhi namo. Mo ni magtudlo namo nga dili mi maimpierno, dili mi mailad sa mga pagtulunan nga bakak. Mo ni magtudlo namo Lord nga dili mag-apas sa mga kwarta, di mag-apas sa mga butangan ning kalibutan sa mga bisyo Lord. Nagtudlo namo ni unsa pagkinabuhi nga matarong, nagtudlo namo ni nga maglikay sa mga pagpakasala. Grabe ang gitudlo nimo sa imong pulong. Daghan kay mga tawo nga gibaliwala ang Bible. Kay para nila boring. Pero Lord, ang pagampo nga kami hinaot tandugon nimo sa imong balaang espiritu nga dili man mabuhi kung wala ni pulong nimo o Dios sa kada adlaw. Hinaot nga mag-meditate ni, magbasa mi sa imong nga pulong kay tao ra baya mi sama mis karniro nga need og magbalantay, tao ra jud mi nga malimot, makasala, matandog sa emosyon, magiya sa emosyon mo nang hinaot Lord paharion namo ang pan nga naghatag namo kinabuhi. Thank you Jesus nga ikaw ang nahimong pan o Dios nga dili lang naghatag namo kinabuhi sa kalibutan kundi katagbawan o Dios ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Panalangini ang amo ang pagkinabuhi o among pagpangalaga diha nimo o Dios. Panalangini usab Lord ang among mga Bible study, ang among pagtudlo sa mga bata, mga pag-awit, mga discipleship nga pagahimuon Lord, naot nga makatabang gini sa among sa among umabot nga mga preparation sa Thanksgiving, mga pahiluna ka sa mga kwarta Lord, provide ka sa maayong panahon. O salamat sa among sponsor, sa among mga youth, mga young professionals. Ikaw na yung mag-uli o kanang dubling panalangin silang mga kinabuhi, Lord. Salamat sa Hangnam Church ng imong gigamit na instrumento nga di namin magtigom pa og daghang panalangin para mag-provide aning simbahana kay ikaw ni nag-andam. Lord, ipahiluna nimo ang mga instrument, Lord, sa mga mogamit unya sa drum, sa bass guitar, sa electric guitar, og sa mga keyboard og tanan pang instrument Lord, mag-provide usab ka sa projector og sa tanan nga need pa aning simbahana Ginoo. Salamat nga mulambo ning simbahana dili lang sa finances kundi sa pagtubo sa spiritual nga bahin. Magamit ping tanan Ginoo sa among bulhoton para sa imong kaymayahan. Talaygon ka nga Dios nga walay sama nga Dios nga mong gilagaran, tanang himaya, dumog, pagpasalamat among giuli diha nimo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Okay na, may buntag sa makausa. So, unyang udto, wa man si Kati, okay ba, wapo siya yung update, o nganong wala sa diri karon kanang natay, so kung nakabasa mo sa atong GC, kada Sunday, para dili boring ba? No? Atong giusab ang mga buluhaton, first week, first Sunday, tudlog bata, second Sunday, katong libro nga atong gigay, itong sa CCF nga book, ikatulo, pagtudlo mi og mga practical nga mga pagtudlo sa mga batan-o natong tanan like bisyo
unsa ning sex, unsa ning nga na ba kay para magkatunta na kay og ta tudluan sa simbahan, matudluan ta sa atong mga barkada sayop ang pamaagi. Amen. Kay ka fourth Sunday na atay music ministry. Kay samtang naa pang mga batan-on, ako yung gusto nga magamit mo sa music team. At least ba nga ang nagkibaw na mo gitar, daghan naman ang kibaw mo gitar, mo beatbox. At least ba nga mapuli-puli po diri ba? Kisig mabuong mo sa mga dagway. Kami ray gatuyok-tuyok diri, at least kamo magamit gid mo sa bulaton sa Ginoo. So mag-divide ta ana nagka fourth Sunday, sunod Sunday kinsa tong ganahan og worship lead, tong beatbox, kinsa tong ganahan og gitar, magbahin-bahin ta lahi-lahi mo tudlo ana. At least mukuan ta tong mga mga bagong tumbo pod. Kundi atong i-encourage nga mo appeal igsuon sa atong mga buluhaton. Amen. Nya mao ra man siguro to no. Nya karon mag-dividing session gyapon ta na ay duha ka pangutana atong tubagon unya human na manguli ta. Okay ra ba? So God bless natong tanan igsuon. Gisayo-sayo pa man pod. Untuk may puso. Musik rakit. Kailanman. Ha?